Iskreno moram poklonim Stojaka, brate, lik je borio svima ruke, brate, na rođendan. Inače došao je znao da je došao, ući. Nisam ni vidio. Dođi vamo. Dođi, kaži ćao, brate, nisam ni vidio da je došao, brate, koja slučajnost je ovdje. Kunem se, Lik je zletio iza kuće, dođi. Hoćeš između vas ili kod mene ovamo? Ćeš da obaramo ruke. Ajde, upadaj. Čekaj da mu namestimo setup. Gdje si, bre? Ali fora je, brate, što nije još ubacio u klipu. Oborio sam ruke još... Čekaj, sad ćemo da uđemo. Čekaj, bio si na tom rođendanu. Čekaj. Mora da sediš. Krenuli smo od jedne prve teme, samo da se vratimo na tu temu, imamo sam jako... Ajde sedne čovjek, ajde sedi. Čekaj, ajde, ili imamo bubicu, možemo spremimo. Sedni tu, imamo ovaj, hvata ovaj sobi. I think so. Samo sedi. Hoćeš nešto kao da kažeš samo... Max, bed. Ako hoćeš nešto da kažeš konkretno, malo približi mikrofon. Potegnut će na mikrofone ako sedne na to. Čekaj. Gdje si, Stojkila, kakav si producirao? Gdje si? Bio lik na plaži, ovdje snijemu 2 sata, lik otišao se kupa malo, ali evo svrati. Snimao sam neki TikToka, pošto ja sam propao TikToka.